So kani Batak Mayor Marky Chua nang na kadigiti nga gundaway apo ket nakatutok iti panakaipaay kadigiti nagudum mga serbisyo and at the same time detoy bagyo uwan apo ket nakamonitor isuna mismo ti bumaba kadigiti nagduduma apong lugar iti Batak City mga idol. Amen man ti detalye kada iti nadakamat nga interview tayo kenkwana. Kastoy lang day bagyo. Okay naman, all good, no? Naka duty naman and naka-alert naman lahat ng barangays natin. So far, wala pa naman damages reported. Sir, kumusta? Thankfully. Sursuryo ti other areas nga as ti Karkarayan, Kakasyae. Well, okay med sir. Kahapon pa sir, actually nag-order tayo ti preemptive evacuation. Kadigiti critical areas lang. Amuyod to'y Batak ano lang naman eh. Ma-identify tayo mo kadigiti critical areas. Tsaka usually sila din yung nag-evacuate agad. And thank you rin ako. Thank you kanya na nag-cooperate agad. Sir, nasa evacuation yung iba ngayon? Yes. Meron po tayong actually 10 families, 25 individuals. Saan galing na barangay? From Barangay Ricarte, Kangrunaan, Biloca, tapos may isang from Valdez. Handa pa agawid, sir? Actually, ma'am, gusto na nila pero ururahin tayo lang dyan pag-asa, siguro mga 2 p.m. Yun na naman yung inaantay nating notice. So, pag nag-signal number 2 tayo, safe to go home na siguro sila. Do we have also prepositions like mga relief goods or packs para sa kanila, sir? Yes. Actually, naka-ready na yan. Nagyamanak na kadigiti CDRRMO tayo, CSWD, pati mga barangay officials. Naka-ready na kami kasi long coming tong bagyo eh. Siguro nung mga Wednesday pa lang nagre-ready na tayo eh.